سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټپ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag, Hallo, de weg wijzen. de weg wijzen. لارې ښوونه یا لارښوونه. Waar is het VVV-kantoor? Waar is het VVV-kantoor? د سیاحت د معلوماتو اداره چیرته ده؟ Heeft u een plattegrond voor mij? Heeft u een plattegrond voor mij? آیا تاسو زما لپاره نقشه لرئ؟ Kun je hier een hotel reserveren? Kun je hier een hotel reserveren? آیا تاسو کولی شئ دلته یو هوټل بوک کړئ؟ Waar is het oude stadscentrum? Waar is het oude stadscentrum? د زاړه ښار مرکز چیرته دی؟ Waar is de Dom? Waar is de Dom? کلیسا چیرته ده؟ Waar is het museum? Waar is het museum? موزیم چیرته دی؟ Waar kan je bloemen kopen? Waar kan je bloemen kopen? چیرته ګلان اخیستلی شي؟ Waar kan je treinkaartjes kopen? Waar kan je treinkaartjes kopen? چیرته د ترین ټیکټ اخیستلی شي؟ Waar is de haven? Waar is de haven? سمندري ګودر یا بندر چیرته دی؟ Waar is de markt? Waar is de markt? مارکیټ چیرته دی؟ Waar is het kasteel? Waar is het kasteel? ماڼۍ چیرته ده؟ Wanneer begint de rondleiding? Wanneer begint de rondleiding? چکر څه وخت پیل کیږي؟ روند لیډینګ په ښار کې په سایل ګرځېدلو یا چکر ته وایي. Wanneer eindigt de rondleiding? Wanneer eindigt de rondleiding? چکر څه وخت پای ته رسیږي؟ Hoe lang duurt de rondleiding? Hoe lang duurt de rondleiding? چکر څومره وخت دوام کوي؟ Ik wil graag een gids die Duits spreekt. Ik wil graag een gids die Duits spreekt. زه یو لارښود غواړم چې په جرمني ژبه خبرې وکړي. Ik wil graag een gids die Italiaans spreekt. Ik wil graag een gids die Italiaans spreekt. زه یو لارښود غواړم چې ایټالوي خبرې وکړي. Ik wil graag een gids die Frans spreekt. Ik wil graag een gids die Frans spreekt. زه یو لارښود غواړم چې فرانسوي خبرې وکړي. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. De weg wijzen. De weg wijzen. لارې ښوونه یا لارښوونه. Waar is het VVV-kantoor? Waar is het VVV-kantoor? د سیاحت د معلوماتو اداره چیرته ده؟ Heeft u een plattegrond voor mij? Heeft u een plattegrond voor mij? آیا تاسو زما لپاره نقشه لرئ؟ Kun je hier een hotel reserveren? Kun je hier een hotel reserveren? آیا تاسو کولی شئ دلته یو هوټل بوک کړئ؟ Waar is het oude stadscentrum? Waar is het oude stadscentrum? د زاړه ښار مرکز چیرته دی؟ Waar is de Dom? Waar is de Dom? کلیسا چیرته ده؟ Waar is het museum? Waar is het museum? موزیم چیرته دی؟ Waar kan je bloemen kopen? Waar kan je bloemen kopen? چیرته ګلان اخیستلی شي؟ Waar kan je treinkaartjes kopen? Waar kan je treinkaartjes kopen? چیرته د ترین ټیکټ اخیستلی شي؟ Waar is de haven? Waar is de haven? سمندري ګودر یا بندر چیرته دی؟ Waar is de markt? Waar is de markt? مارکیټ چیرته دی؟ Waar is het kasteel? Waar is het kasteel? ماڼۍ چیرته ده؟ Wanneer begint de rondleiding? Wanneer begint de rondleiding? چکر څه وخت پیل کیږي؟ روند لیډینګ په ښار کې په سایل ګرځېدلو یا چکر ته وایي. Wanneer eindigt de rondleiding? Wanneer eindigt de rondleiding? چکر څه وخت پای ته رسیږي؟ Hoe lang duurt de rondleiding? Hoe lang duurt de rondleiding?
چکر څومره وخت دوام کوي؟ Ik wil graag een gids die Duits spreekt. Ik wil graag een gids die Duits spreekt. زه یو لارښود غواړم چې په جرمني ژبه خبرې وکړي. Ik wil graag een gids die Italiaans spreekt. Ik wil graag een gids die Italiaans spreekt. زه یو لارښود غواړم چې ایټالوي خبرې وکړي. Ik wil graag een gids die Frans spreekt. Ik wil graag een gids die Frans spreekt. زه یو لارښود غواړم چې فرانسوي خبرې وکړي. دا زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag. Tot ziens!